ye mine adwuma ewo eye Kumase na wotin kran ha nti aso wo Kumase kakakọ ye na adwuma na obetwam aba Accra abetwe na busuafo na kwan so no okra ye so obetwe na busuafo nso de na so sabre wantimi amedu asem abeto no ewo kwan mu ewo suhun kwantimpon so accident wonya accident ewo suhun ne yade ne ko suhun government hospital no adasifo kiremu se ana se adofo e kan wo kiremu se accident ne ba ye eye kodjojo yi ne nan nyina etwitwa ya na wono de wo ahoden accident si amono sa na woda moja mukra na survive utumi hu bibia na ekire nsam na doso ne nan twitwa na nso obisa na sam utumi kasa ye ration ne de ne ko yesum government hospital na nso nhweye mu na na se nurse fo ne doctors fo no anyo amadwuma ntam ama sabe kodjojo yi wahwere ne nkwa wawu ewa accident ni we na adofo se ene de doctor fo ne nurse fo am wo hospital ene ye be bromo ye be semo niema teso omo fufa eye enema a lot of weapon ene omo de hwehwe omo niema bobo cars si wo se enema omo ye wo ho de na no odi ne nyina ne se wo ma hwe omo de hye ne ntem ama na hwere ne nkwa na se ene bria si ewo hospital enchiremu no ano odimpa me ye fa homra sisia and assemble so na ye nika na me nyina no ye ka se eye anet for ye ka se ya net for na a doctor for a wo mo so home ana se wo mo ye o hwe nipa no no kwa se dodo na wo mo ni nipa ho abotere enera assemble so home no na ye fe obi a sebi o wanya accident a oda mo ja hwe mu na se wa ba na say wo mo di na rush aba hospital ono ma ife se mbo hwe no nipa no mo atene no ahwere no na mo tete won mo ye na mo pe o na meka ne say eya ko nipa to mo say se no ma no wo mo so anye ni ye o se nka wo mo nya abotere ba ofie ansana be ko wanim no na wo ho die na si ye uhu bi wo mo se die mpa na si passport ya sa no mo nyina e ba mpese ho no mete wase from your point of view ansana makomanim Timeka. Yeah, what I met you kapa. Yes, na me bisa say ho uti de course de see ye ansana makoma ni mpe what happened yesterday e wo su hu anka ansana ma bisa any further questions bia. Nia ACA no sata na no kohwe obi e wo e hospital wo. Etimi wo ho no mo ansana wo mo de sa patient no kada say accident person no wo mo de ne bae. Na ta wo de ne bae no kwa se ye nyina na ye wa around na mo no me course no na enye fe edito no ya dey happy wo manim eti asema mo kan no metu me de ho dance aye fully say nia aye nyuma ye fono mo ye wo ho no na entweye sabi o so nipa no mo de na ba na se dia mo fe se bi a mo tumi enhye na immediately no na ma transfer na kokopodia no mo ti ono man ko afi wo mo ro hye mo kwa mo kasa kwa na efe na ayefe na mo cheche mo de kire wo mo ense bi nipa nkwa adwuma na mo ye so ti afi na meka ne se nurse for no so anato my phone aye ni yesu ya nipa so mo de eye accident person ba so nurse ko binya abotere esa se sa na mo ma test ni ade nyina ti se betu me de asam no akokọ na wo mo de o ma sel dem wo ma na e ti ade bi asem bi wo ho na se esia na mesren se wo into ba se de emra na se be ya wo mo kasam na the BS of to mudia to me it is hard we ye di kan ni nurse for na so hu anakasa no kwa sem ni se wo ka so di achi na hospital wo ma de be ko be kontokwa ofie me da se ofie say on the nra ono so asemi ohun ye sa ye ka no so humfo ma hu se fra no mo frɛ Max frɛ nipa foforo na ono so ono so hu de course nyina me pese ita me ka se ade no ye pese ye tie from the side of obia de obia hu obi anka wa hu bibi aka bibi we so hum de na an exclusive ye de ai tu dwa na ase eno so obia e trɛ ne de e wo hono but said ya kwasi ye ka no ahyase no normal no papa ne sese ne de nyamia nim nie ende emra ne ombedi ende wo ho ende o ma anya de aha ende you have no right, you have no authority say obese ade bia e wo ho process bi wo ho so answer obetimi petition pepe okay operation so afre nti ye nti operation so opare apom tenen
onyankopon adaroma bibia edaboko suhum etisen de bo me komo me ka story ma hu se mo frefre soldiers em say obu follow show no pa o ma hu se mo frefre sa de na ekoso me mekane se yenuanom next fo a ye ne omo no in fact eniama bi ya sefem pam me ankasa me no ka se ne example ewo dia akwa but me de dia no go because of say me nan na me pray na me pese me ma suhum nurses for any hospital pen fo nyina asotife te eba se suhum enye dede nkire wiase a ye wo nipa ebe kama wiase nyina atima wantwa won kura won adwuma ebe tosin ewo krodua nim but eye nyina ekuro nti no eya na yada so e na abontensofo abeda suban kakra edidi a jonji won fantenetene won nyame ekan kojo mikopra ya mete mikotena ho no menan ade wo menan obushi na ko metena wo hwe manim kotire betutum so kwabra na nye hwe pa so na oti wo so ati afi indi senke ye senka me video different place ya kojo nka oni ni se mewu oh sure that one there yeah enti ye bestre mo suhum na omo ababa be ye adwuma no nkrofo wo ase wo kase tobo ya wo betimi pa o but eye se krono anyina ye pe eniama yie enti no bia adadin enti ye besre omo ntini omo so far as anwa fa won se won be ye adwuma fa nso mo man ga na mbe so ntunu man won tini won ade ba adwuma ba won hwe no won ye omo professional no because of nyoma afitan a won pese wo be ye twetwe ko enko emergency we wo pa am telling you be gina to government hospital nipa ebetimi ewu on emergency we no e be surprise o ni nyina ye omo den entwitwiase a wo betwe won se adwuma ba won ye den ti na se ba sa na ne ekoso ni nyina no ya daso ye mpete ye be bo won ye very careful me say me can go just na maka cho say e me nan ntino wo yon mark me da so pa me ntwa ni picture na me fan say no na fa kire wo you printing imagine about it senka e ye munam bia na bia anka moja be fruit me na but still time o mo pa no na anka buye enti ye be throw mo na me pare bayi me da se na enei waka ne sa no ye de ani be kɔ hɔ na ye be kɔ ja hospital ho na fe ye ne medical director ho so ne panifo ho nyina so di commenti waka ne say no ye da se papa se de kɔ so osuhum sa enye ade keto wo kan kofo so frefre kire se o mo so obi ka osuhum te sumu won sa nse mo hopa o kojo ho ta but yen kan penfo no omo benim omo yo ma gwen se wo nim because man for report ma se bi omo tibi nso no eya na won so omo aye enhwe na eniama kokoko tantina make opare me da se nipa foforo so afre se suhum ono so wo bi kan and I am realize ntum prekwana because as obi e frefre opan pacho bibia boko de yes ado me ho odene pa ibodi na babia okasa free ye frame Anthony Zigia Anthony kasa free he me kasa free suhum amana suhum ye tie nkomo ben suhum de asem oni me yere kwa enemy 3 days me yere fene Linda Asante na oni omusi min chesika ana mi soke mi sika nyina ya mo ba sesi ade wo yare na ko hospital me sra doctor fon so wo mo hwe ye ntem ate ntini ye se emergency e wo ho no e kwentwa makra